Wow, apa itu? Kakak mendapatkan mainan nih teman-teman. Mendapat mainan mobil Tayo warna kuning dan warna hijau. Wow, keren sekali. Oke, kita taruh di sini dulu teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainannya. Di mana lagi ya? Wow, di sana belum ada noh. Wah, apa itu? Wow, ada mainan nih teman-teman. Wow, ada lagi. Wih, keren. Ada mainan ondel-ondel nih teman-teman. Kakak mendapat mainan ondel-ondel di sini. Wow, mantul mantul. Ayo teman-teman, kita taruh lagi mainannya. Wow, banyak sekali nih teman-teman. Kita cari lagi. Let's go teman-teman. Ada di mana lagi ya mainannya? Wow. Wow, apa itu? Wow, kakak dapat lagi nih teman-teman. Dapat lagi mainan mobil Tayo lagi parkir nih di sini teman-teman. Warna biru sama warna merah. Wih, keren. Ayo teman-teman, kita kumpulin lagi. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, banyak nih teman-teman. Kakak sudah dapat banyak. Kita cari lagi teman-teman. Wow, apa lagi itu? Wow, ada pop-it teman-teman. Wow, ada pop-it es krim, pop-it Among Us, pop-it astronot, dan pop-it love. Wih, keren. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.